Ko ke hufa mo I he tala malo I whanua mga hi tala patapa tabe. O ku whawhatapoa te polokalamani ka e tā mua ai whainga maari e koini ke o atuai ai polokalama mawahe koini pia mo Starek Tupo pia mi he South Pacific Loans ko e kautaha whageni kuna sponsor ai Vipon Media I mimi tau e ni e tolu ke he wha na utokoni mai ki he tau polokalama ke lawa o whakahoko atu ai polokalama o te tau ai peke ngahi polokalama ki he kihe kumau whakarere atu miheni ai o ku sponsor ai e he kautaha koini ko e South Pacific Loans ke mato ki talanoa ke ai pea mo Starek Tupo ku o atu ai ai polokalama mawahe koini I he whiawhini pea mo e taha koi e kau tarekita e kau taha kumai heni ke whakahoko atu ai whakatalanoa ko ia ka mo toki share atu pe tau polokalama o whape mo lere I beba mi apina lawa ke mo kau mai mo ki maua I he polokalama ko ia o e whiawhini taim te tau pe ko loto ki tau lere a Starek I he laine Starek malo e tau mau e whiawhini pea malo e ngā ue pa mei tongana o ku whawhiawhia whoki lawa ke mau e wha a honi ko tui ko he I he tau atu ko he lere ko e lotonga ko e tau o ku whainga taa whoki lawa ke mau ko ngā ko e whatongia ku o te koe Starek pea ko whaatala pe ke kakai ka ku ke whie mau ke lea hanga tonu pe ko ke whaiwhekau pa mo mana tui o ku whaiwhekau evangelio maha te ke tātu ko ulea mai mei South Africa peko Australia peko New Zealand peko Tong he kulahe ngai fonua peko Amerika ta peko he fika noa avalungia hiva valu te na hanga be he kau tahaia o transfer to a call ki ai pe te netari mai pe ma fainga feitu peko ai ko iho iheni ko he fini fainga mari ko ni o ku tu ko me fra fi ai e tau kau frata ko he fini pea ku mooni whoki Starek ai lau e hiva koini na e tā he tā. O saia mau peki foi hiva koini o ku whiri mau peke tā aki ai tā polokalama koe me kau tā South Pacific Loans. Ai konga wai konga ki foi hiva o whaka mawhana mau pe tala mai haua ki tā a koini kei a tā e ne hui e kawe ngaka ke alu maa. Pako tau wha amue Starek ke whai mo to o ate ngahi ka venga ka tau ma tai mu tau fononga halo te fa mama fa kare mo fe hake pai tika mo fe hake tongana alo pito soresta hange ko e fa felonga ki o ke fai ko ta haia me fa vivia pa ko tui malo ke tonga ipe talu me ane fe e ta area ke fai polokama mo e lahi pe ho taki mai ka mo ua ngai fatongia ke pe kai he fin ko mea whawhiawhia ia e ta whelongo aki. Ange ko ia ku ke kamatai mai, pa ko tahia mea na whiri ai whasiko ni,
he neongo pe tau mo ua ngai mea ke ka koe whakaos tau whanonga i mamani tau whakaamu ke tau whakaos ki he wani. Pea neongo pe koe hae tūkunga, koe taha ia e mea mahuinga ki he tau mo ui, he koe mea whakapaanga, mea whakikare, moha toi mea pe. Koe aho pe koe o si peru katoa mea koe tau tuku hen, ka tau hoko atu ke whaha e taha, koe whakakoloa ia. Kai ke he hange koe wheu ke whai me he whakatonga, au ku natatanoa whoke ngai tau mai koe, pe au talatu kei tonga pe atonga. Koe taha ia e mea mahuinga e Sylvester kei tonga pe atonga. Pa natatanoa whoke koe, he koe mea alo tāma ke weekend. Pea koe tahe mea ko whiawhia i hene alo tāma i ke mahi no kei tonga pe atonga. Kei tū pe atonga e longi tute ko ia o e halanga wha, halanga mofu ike, halanga uha, mo halanga ngai whakatama keke. Ke ilo ka tau i kai kia mea behei tonga, tau tue whakasio te kau siologi ke nau sio, pe tū ka tonga i whena ko hikia ka whituke. Ka e tau kei, fau mai he ngai mea ko ni kei tonga pe atonga. O iai e Sylvester o mo peho mo nofu i whanua lahi ena pe mo Viki hono masani, ka hange pe hau ki tonga ko rea ko ia ko tatau mo ha foki api. Ka ku pe ma no fatu me whakatonga, o ku whainga maari e mea kotoa pe. Pe ku wonga maari e mea kotoa pe. Ai hange ngari longoa atu atonga ni he taim kotoa pe ka ko mea fuka mo tolu ka mi te no hoka. Ono hoka e ka kai ke nau longoa. Kau e kui tonga ni, so que ko tu mau pe bon go, sai pe tonga ni, ko me na mo ka mi tia ko ke mo no no ka mo no o vai vai ngare no vo hoka ko vi. Ka sai pe ka kai. Ko tu ma ko me pe sai vi poni, o kai ke ka ho no hoka ko vi ke ka ho puke. Ai ya. Stare ki ko o tu o mahuinga foki e taimi ma unge te koe, ko loto ke tato ki hoko ate ngahi isi uke, kata ki ange moa e konga uloa ki ma e kau taha ko ia kune whakapaanga ngahi ngā ue kua hoko ate vipon media, i ho o whainga maari e i he niko ngā ku loto peke o ate whainga maari e ko nike maha ki i ongongo, tato whito ki ngahi whakahoko whatongia mo e tūkunga kuia i e tau kau taha ko e South Pacific Loans, ko e ho fa tala mau be ki kakai ko e kau taha fika ulak e ni ki kakai Pasifiki mo tau kai nga tonga e kau taha ko ni pe ka watu mo fa nga mari ke ki o mai mo ha nga hiongo le ni he me kau taha ni kata to ki hoko atu i he konga ko hono wa stari malo pito e Sylvester hange ko ia ke fare ke ai pa ko tu ko ke fo o ke te ko mo kata ki pe ko nga ko e ka pau ki mo tuatu ko nga ku ki i tropo neti pe me tong o ku na o ku pe he pe ki lere ko he ahoni wai pe taimi ku ki tropo ai interneti pe me tong ku wai pe taimi ku sai apito interneti pe me tong ka kono fa ka do ki tropo tai nimpe ki motuhi ai whaiwhikau ki he hoko atu e Matalanoa ki he tunga koe South Pacific Loans. Ki mua ko ia ke tau toki hoko atu ki he hanga ene wakai ki hawhanki issue i he tau teu whiri pia mo e ngahi mea ko hoko i tonga ke lama ki o mai ha wakai ki ai tokotahani o ku neanga koe ngā ue whoki o ku whahoko e stareki ku ne hoko koe ko whaiwhikau ia i he kai ngalotu, pia ko ne hoko whoki ko e tahi paanga ia mai siasi ko ia, to kai kolo. Ka neongo e ngai whatongia ko oange kia te ia, ka aguiai e ne ilo lahi apito ki tuunga ko ia o ki ai i whapolitikare. Stare ki kuongo atu be? Koi, kona ku hoko mai. Koi. Pero e tahe mea whaiwhia i he tā o tui koe ke whoo ka te koe sa Pacific Loans, whatongia ko mau whai, tau te whito ki he personal loan, whakatau mea lere, pia moe au ke whangi business i hiki ko mau toko ni e toko lahi au pito i ka kai me hotu motu, tau kai ngatonga,
ngatai ka Samoa mai matakari keke o au peke ngai matakari na ngari fainga mari whakapaangange ka wai pena ngai keke na ke o mai ai no pa ko taha ia me afafia ko ta wene me ta wene bo futu e ko i ka ta pa ne ko tonga ni ka ko na afafia ko ke no feo ko ingoa he papa to hikai ka me ha ku te kai ke to ingoa me ai pa ko taha ia a me ko fila me pe kai ne ko tonga ni kana ki motuhia mai fetu taki me fa teknikare ko hi ko laptop ko na ko ngawe aki feunga update e o ke lo penga ka taha la hi na update mau pe ke alu mo teknologia ko hi ko ngai me ko fo ta tol ko hi to mu ye ta me ko mau pau pe ke mau alu mo taimi ko hi ke catch up mo u me pa ko fo liu ko ya o fai motuhia ka hi taimi o ku lava lelei o pai ngai fatongia whakano ko toampe. Whainga whetu taki beange ko e kamata ataki na ke whaima ne nai. Aia ko ngahi ni whima uno whakaike eke mai neongo ia e whainolo ko toampe me hena ko hi ko e ofisi o ku hena. Ka ko wala tokone pe me tongani o kai ke tuku voke ai ni ihim nau tā mai pa ni ihim nau ilope ku mo paela pia mo pesi i Facebook a o nau whetu taki mai me ngai whetu ke pe. Pea ko taha mea wawe o kukai ke tua i tokoni i ngai tapa keke. Pa ko tui ko e taha ia mea whakawhipia ko tawo whia tuen ke whakaosi o tau. Lahi no ngai whia mau whafo e ngai mea rere mo hafua wai ngai whatongia keke family sias mo whanua o ku whai hono whaka wa pia mehe ngai kau ta finance. Pa ko tui ko taha ia mea whawhipia hange ke tonga i he ofisi i Nuslana o ku iai tonga i ko na mau tolu foki. Pea i he taimini o ko ihenia i tonga i me tokota. Ka wihena i tokota. Lava lerei e whetu taki i he lea i he tohu i mo ngai mea koto. Ka neongo ko e ni ko lu whanau i pehena ka ku os. Follow up e wheo hi mo e kau tonga pea ku. Lava lelei pe ai whetu taki. Ko ia koe ke tui tonga i pe he ka hotau kāinga. Pea me whetu ko toa pe Nuslana. Me tau te noa te o au ki Gisborne, Palmerston. Ko toa ngai whetu koe ma wahe me o kalani. O ke lava pe o whai e whatongia. Whakafou mai he whika koe na ke lau mai nai tau. Whatanoa ke whika whakamoui. Noa valungea, walu, hiwa walu. Ai koe whika eni te ke mau ki ai. Pea na moho o lea mai e whika ko ia ka ko kore whamore more pe i lo tonga e aho o ku whainga tāmaki ko mo ua ngai whatongia ke pe. Ka neongo ia te o ku kai ke uinga ia ke tuko e tāmai, ka kapate ke tāmai ke mao ke ure atu. Ako ko ku kore pe o te ke wawe ke ita tāmai ni solo wa palpare mai ita. Ka ke ki tai taimi pe. Ke lava pe o whai e toko dak. Ka ko ia ngai ai tuku ngā i Solvesta. Koia, whawhiawhia apito mahino apito ai tuunga kui ai e kautaha, pa koe nau kei ai pe ai toko taha koe i he ofisi, he lawa peke nau whetu taki hanga tonu ki ai, i he whika, pe tēnā wau tonu pena tolu ke tua sila, he wau he Cavendish Drive, o wau tonu ke teki nau tolu, koe wawe taha whokia, pe ka pau i kai, pe tēnā huu pe he website, ke ngau le rei pe mo website e stareki ke wawe koe e nau whafonu, nau whomu mo me, Ko mea whukia ku teke e he ngahi kau taha e taimini. Ko e uhi ke kasisi e ngā ue i he ofisi. Pe mei ko whalotolahi au pito pe e he ngahi kau taha no kau ai ki mautolu. Whalotolahi e kakai ke nau ngā ue ke website. Ai www.splnz.co.nz. Ko tui o ku o mai mau pe ia i ho pesi. Pea ku ilo rewa pea kau ke ai mo whika ko ni koe noa valungeau, valu, hiwa valu. Fuoloa eni e kagi toi loko ngā ue aki ai mea kakua mauloto pe ai telefoniko ni, hange ko iau ke tuku i mai taimini, 0800 88 98 88.
ko kamata alo hoko ia ko konga e te manatu pa te mauloto maupe ko tui ko tolahi o tau kai nga tonga i Nusilana e Solvesta ko hoko e fika ko ni hange pe ia ko haki fika whakalelu ka nau tolu ha pe ko whaingata ia he mea tau whahake pe ko uri whata mai pe fika mai pilo lau mai ke mea o te tai ko ui ko tafu kia mea ko whaam ki ai mau whe mai no akpe mo mau ka taha e mau inga ke he koe ngai whakamatalani. Maari e whakamatala ka koe aluka e tari o nou o kukau ia he huhala. Ka neongo e whakamatala pe veve o maari e veve pe ton veve ke whanongo ka i o tari o stika ia. Ai e mea ko whakamau pe i taimi ku kore mai ai ho tau kai ngā ki he tawhake o no ke ka koutui koe successful rate koe o approval rate koe ai SPL au fumalunga pito. Si o pito pe ai ke tari neongo e ngai lao fo ogu hu mai ke toi ki whamamalo yango no makai e ha moia. Ka koe the end of the day o lahi pe hono whaatari e no. Pa koe ko toi whakaloto lahi pe ko tau kai ngā whinu ke humu iai noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pa ke alu ke website e malawa koe lahi tafu ke tai mini Solvesta o kai te o ki office. Whetakai tuku ke ki nau tolu koni koe ai mea ai kasi tau koni koe mau tolu koe malo penea wato ki whawha computer o lawa e ngā we ka koe konga lahi o e tou tangata mau tolu o ki holo muia tuai ki he tau motu ange koe mea whauwho ke computer ia pau wha amanak pe mātua ea sayang e pe ngai whahela i lueluang pe ki office o pakolu whaloto lahi pa nau tolu koe ku he ko hi ko alu ko ke mea whaka computer whaita IT mea katoa ke bank statement approve no sign ni pe teknolosia fo o os whakahua te panga ki ho account ni kone os ta no ta ke konture ki mea katoa whaika pe i he system whaka computer ia o ki he IT mea katoa ko tahia e mea whaka ofo o pito teknolosia ngai aon oku neongo ke ka mea ki tānoa ki ai ka ku mahino pe neongo la hengen mau mahalo he time la hengai mea ni ka o ki kai ki whakaikai i ai e aonga teknolosia i he ngāwe hengai aon ko iai ko whaloto la pe ka muntol ka tonga whitu ko tō pe ke iai ko hinga whuke no meau e Solvesta ke tae totongi e te kei tahi ke manatu iha ke tā mai. Pau ke lotonga au kui kristahi ka koho o telefoni o ku WhatsApp ke lomi me kristahi. Mea pena ke hanga e mea ka uko ha wheke. Ka koe whetu ko tō pete ke iai o koe uhinga ia teknolosia nga hiao ni. Te ke tā mai he no walu ngea o ku kei kou flu pe ai mea. Pako tui ko kia palpare mai mea i peo tau ka inga. Ka iai haki tilei ko uhi pe ko e ko hono tokanga e ofisi pe lahi mo ua mo afua ka ko design e ngai system ke ne hentolo mea ko toa pe fonga vave mo whawhia maari koe whawhia pito ko e tau whika ia ko mai ko stareki ko no valunge au valu hiva valu ko e whika e whakamoi pe ko website ia na asia tu kona i screen tap splnz.co.nz ko e tuasi la ia te ke whaingo fua ka te koe ka pau ku ke lavalere computer te ke lavareva o ngaue aki ia tau kau taha South Pacific Loans. E starek koe ko ngaua koe ko lotu ke taki i atu mua koe ngai koe whainga maria hi o heni. Ko ilo bena i os foke whi ahui akapulu i wawao. Pea koe ngā he na e ko lahi apito ai osi koe whi ahui ku ai tai whi maria pea ko ai mga hi video ku tuku mai koe ngā e hena toton ke maalohi ai timi ko halau furi kai ko ngai na na foi tata o ko o se o mea fo ko tau va inga pure fo ke fa mau ai ko fa mau na loto ko na tolo ko na ti site ko va inga e ne ngoi te tau loto tato me tu a ke maalohi ka pa te na ti site na doria na knock on be fa pass be knock on e foi puluka pe off site e pure pe fo ke fa mau he ko ia pe ku loto ka ku fe ho si o ke foi ola koni ai vai nga fai no lo na pena ke mau ha fai ngari ke sia fan ki clip mata lele ko to i ko he ki tama ko me tima hala furi foi pulo to he laine
Ko na usa tana kai ke ifi fra ma wo loi pe ko ha uhinga pena mo he fra ma uia pena lom telefone e foi time ko sa le ki na pe o va kai ki ai na e ngai tau mai ko e na e fuhu ai a Mahomet Ali pe a si ko fuhu pe a lahi e tala pe na e ko ka fra mau na ko ta ka fra mau ko fe fine pe na e interview he media pe atu kai pe ko hai me ko pe to lahi na ton ke malo ye pe ha ma fa ka me pe ba ko tari ko fe fine na dange fe fine ko mama ni ko mata milion na si o mai ki ke fu nai fai ko au na ku kau he whakamau ko ku mata ku ua pe pa ko alu pe ko sio ke tuki ko whakamau na fa ke pe tuki na sio ke ai pa pa na tuki na ka sio ke ko ka tanga ai he na whakamau po fa ta ke tuki na sio ke ai pa ko ku sio kan ko he me a i he keimi he na ka sio keimi au ka tu pu to ya la ko sio ko la he longa pa ko ki foi clip ko na o mai Wai fo ke ka tama no tama e te na u whamatala tawa tai na pe tu ke tau tai na ka tai mahi no ia. Ko e halau furi ko toa pe. Pe amo ki nau tolu wa nau pinkinga ke kau vai na me halau furi. Whakatula pe ia ke nau pou pou ki halau furi. Tonu pasika atu ke whai ia ta. Ko e kau rei mātua. Hange ko motua ko ni. Te wala kau au ki rei mātua ko rei mātua au. Na fana to la pe ya ke pe ka ko e pone ke pe ata ia te ai tau atai na pe ka te tala tu te tala no he ki foi clip ko na gusio ki ai ko foi tatao touchdown foi pulu ko feu i na tatao ko tari ki ai ma ne ne foi tatao kai to ala fa kai ata ia foi tatao ka ko foi feu i ko hana kai ke awote ko foi kakai e tol ko ta no kai ulaki ko ka wainga ua lan mata mo lanu klokul mo lan pulu ua ko e famau pe ko tolu ko foi pulu hai ko yanga ni ko e gusio tatao ina ya ko foi clip ko nai o mai o peni le vai ku ko fe hui nai fe fakamau ko e kutari nai tu hanga tonu mai pe ata na kai ke to fere pe to erere mei mui o to kisio ai pe to e wiki tu a wito koni ke whakamau lani ikai na e ai tonu pe whakamau tai mi koi nei tata ai tamasi ko no molo kai ka whakamau os tata mai puhi me ai vi whakaha e hono nima o tata tai mi koi nei tata ai koi masi pe aneri pe hei mai e a hono nima straight away na kai ke time ai ko me ko imagino que até algo me fui pau na ko mafua foi pulu o alu kimua na e tau he nima o hatahari matua pe ko hala ia e tutune whakamau pe ka pau ko foi mafua foi pulu kimua ko me ko pe ko whainga ke tau tala na ko ke la hange ko murina ke slow motion me enkolo ke ka koe mea peu tau ala sio ki ai. Ka pau nai tau e foi pulu he nima o e tama halau furi. Pe au kutonu pe whakamau. Ai e ka ke upehena e knock on ka te upehena e knock forward. O pe au totonu re vai a ke fuko skalamo. Ka koe uhina si ifi mai taimi ku osi whakamari e ia. Ai a koe tari ke foi palo parema ko ia koe sio pe ai whakamau. He naka ke tau sio tau toria ke foi taimi koe ko momentum ko foi pulu e taimi na hawai na mawahi me club whakatokolahi ke na hwa e foweti kai homo mai pegi foi tokotolu ko pegi foi tokofa o na hwa ko o tupunga ai ko foi konga ia fai ai tala noa ko ai ko ke te feu ia foi tatao ma foi tatao na ia touchdown na ke hano oni ai me ka toa ko ki foi waha ko ko whakamau pe ku pe ia ia ka pau na ilo pe whakamau na tau he ni mai tamari matua ka kai kene a wote tatao ton go te whakamau ia he maman ko ni pe ka pau na e tonu pe ene sio anaia na e tau e foi pulu he nima o tama halau fui
o tu mana tu e no forward ia pe mo ni pe fa mau ia ko se to mo programa mo lavu na pe lavu ke mai ke te au kai totonu ia ke to ere ate fa mau he kai ke si o ko ia akapulu international e to ha wa fa mau o mai ha ne tari ko fai teria mitia ka ko lao fa international ia ko final e fa mau close the game os ai apa ko ke winga ia ko e kano pe ko to rei matua kai fea pe ko tala noa ka pau na e tau e foi pulu he nima o tama rei matua ai na e toton ke mantu ko fa me advantage le vai ke play on ai game ya ko na e tatao ton ke awote tatao ka ko e uhi ka pau reva mai ko na ko lau ka pau na to ki lere mai fa mau me mui te tau fehu ia reva ka ko na he was right there na kai ke pe ke to ere mai pa kai ke tu mai mo na tu a ma pe na mita e via ni ma pe tolu ene tu ko na me si o haton ba ko time ko na tata o pe puna ka tama ia o fa ha e na tata o kai ke respond mai fa mau ia tu mai fa mau ia o ri mai ko ne tala mai ia no ai a ke te au ke magoya e vrama tui hange go lau ka pau na totonu ke tatao kai ke ne oange ko vilahi au vitu ka ko kutui na e ma e vrama uia pesi e yanga gusio i he ki foi short clip ko na o mai hei lo ko e solo e tau sio ko to ape ko me fokia o fai ke e fratala noa ko ngahe ko ia pure o ga yang fa maulaine pa wai pe mafai yang fa maulaine ke na hiki na fuka o tala mai ke na fiema ka ko ha ko fa matala le fai na ia ipe na tu pe hanga mai pe ke mea koko kan e ke o he ko ta mini ko fa fa ton nu i hela nga ko si hiki no ni ma pu ne me fika tata ai na ne o si fa to nga ipe na si o pe ia o ku o kuna nima e toko taha hala ufuri hango wha matalana e ta e whi pulu o alu ki mua pe kune lau re vai e koe ko hatatao pe alu whuke tā mā o eke ke wha maulaine ke mahalo ke maha ne viu ke ni whakapapau ko mea koe na e sio kai o kutonu he kua ngeko wha matala koe mata pe e ua na e sio ki aina ni ngawe aki na kai ke te lahi ai ka koutui ko kumari apito e tari ki anga ho analaiso ka koutui mahalo na alat ke wha maulaine o tala mai pe fa mai ne tonu me na kisio ki ai pe ko tu mal ko winga na ne fa papa leva o tonu pe me na sio ki ai he ku nga na kai pe ke tau te ma to fa matala i ne tu ko ia ko longo a pe ko sio pe fo i video ka ko ne tu ia ta ni mi ko o sfai fo ke malo hi ia stare ke ko ele po ha me to tonu ke ta wa ko me ai i ka u ka ku hoko pe o mana tu stare ke na ta a tim na fa time na fa ia World Cup na e tai ka kai nusilani he whamau Englani he wainga ka nusilani ne sio ka ta ka kai ka ne puhi e mana e pas mu ape ko hai e foi pulu o more ai malo hi e nusilani ka ko anga ai wainga mo spoti ma ko tau ko mo toia ko tau ko mo falanse ko tau ia na no ka te pe nusilani e ke ha uia ke pe na e na usio ke mi awai mo fa nau nau kai la ko to he live mai o forward pass ka ko fa si ko ma pe fa mau e fa yaki ta ko professional be me ai ke te tawatu ne ngo i lo ia mo ka ko anga pe ia ma wa mo tu ko he ko ia na ave kiloto ke ne lere takai mo fume ai fi pe ko ni tu to ni ka ko hinga ko aku ke foi ke isi ko ni ke te au ko tui ka pa na ko sio e fa mau ko ma fua ke ko foi pulu e time na foi to tolo ma pe to fa muy ko e pe ma kape ha ke foi pulu ki olunga ko tui ko sio e fa mau ko nima o tama hala furi na kai ke ne ma we foi pulu kai knock forward pe ni hanga i ko e o fata o nga ai foi tata o ka ke fa fe ia foi tata o ia ma o pito na ke toi pe ke no pe totolo pe i kai ma foi tata o kana e to fai foi tata o kana e mu foi mau ia ai ko nga e tui na e ko ni mai tamasi halau furi e sio e fa mau na e ne hanga o knock forward e foi pulu
o i kai ai ke ne awoti e tatao. Fe ka pau na ko foi pulu ia na kai ke nok foetia e hataha. Ko homo be foi pulu me fika valu ne to o ha o fe paki me masi be he tim pe ale matua o homo be foi pulu ata loa. Ai ka pau na e homo be ia de na to don ke awoti tatao ia stale ke. Ko anga ia ku tau so ka pulu ko tau mau pe ko ke tau mau pe anga lao ya ka pulu. Kapau na homo ko ia me an to hange ko lau. Kapau ko ni ma faka osina e foi pulu ko ni ma hare matua. Na ton ke awot he famau ia ai tatao. He famau. Ka ko e ku tui dai kai ko e keisi he na e ia tonu pe. Pe hange ko lau. Kapau na ne ilo pe kai faka kui fu kovi au mito. Ka kai ke tui e fai pe he ata. Ko toki alua ko fetu kwa ki ko nau pe ai foi ko te nau ku tu kwa ki hamolokau mo ha fu me e ka usio tau pa ko ta pe ka usio tau ya ke nau fa hinga ka ko anga ko ku sio ko aku he ki foi grip ko na o hake ko scenario na e fa hinga e ko so ia fa matala ka ure ka pulu ko e ka tamana nau i ka re tahi pe nau pe no doria ko iu ia ta ko e fika fiwa mo e fika fitu na kai ke na pain ka kato ki e mea kana na offsite o kai ke ta no he mea ko ya ko enkolo ko ya ko mea pe ka vainga ko tala no pe ko ni he physical momentum ko foi last minute pe hoko foi tatao ko base pe ya kai ke uinga ya ke popo ke matua pe te ha ki hala furi no kusio ko ki ai ka pau na ko nima ai rei matua na e tau whakaos ke foi pulu na e totonu ke awote tatao. He totonu le vai ke advantage sia ke whaha e taha he ka koe pe ka pau le wa ko nima halau furi na mon pe whamau. Ka te tau whakatonu lea i rewa na e hinga whai pe whamau he ko nima halau furi na e tau he foi pulu whakaosi o move forward te foi pulu pa ne toki piki apu haka tatao. Koi. Ko te mahalo mahi no ta to kwa ko ana sonia ka tai mai nga ka analyze ka pulu taki tu kwa ke foi analyze ko ya i akapulu ki tu ia tu mo ia ki nga ki to ki sio ka ni ki ha na wakai ke foi analyze mari ko ni ke fa hoko amana fo ke fai fili he to apure lulu e starek o ilo pe ku ai ha time lahi ngai fatongia ke fa hoko ke muy i he tuunga koe kuia ai kau quantity he ngahi wāhenga. Ka kou loto peke ki eke at whokta te koe, he kuhange koe nā whahoko ki he kakai he kamata e polo kalama. Nengo pe koe whatongia koe whahoko tai nimi, koe whatongia whakalotu mo e tauhi paanga. Ka au kuiai ho ilo lahi ki ngai mea whakapolitikare koe whonua. Pe au kuiai pe e whatai meni ko whaafe pe ki ai, e taime mao ai koe ke mai hao ki wakai ki ai koe en ihi ku o koe nau timi ana doku na was tuku mai o koe ka timi o mai be nau fili nau ta mai be ko mea mo ku o ku fili pa ko ke mana tu be fo ke ngahi fili na ta whaka hoko he ngahi fili whare area ku tau situ a mea na ke whaka o sea ke whaka kau be paka pau e hala te moma buke a whaka hutli soni ko hala ku fili e wata ku timi ko inga tare ke atu mo fa mari ko ni ke o mai mo ha wakai ke ngahi wahenga mo ke o mai ai pe ko hai ku ke whakaukau e hoko ko e fili e kakai ki whare area ka takamata mai be me tonga tapulu aki malo pito solvesta ko taha ia me mari ko na ta fa analyze on mai pe ko tu ai pe ria te analyze o ku kehe mo loto o kau view mai ko na uita na tolu tau pe pasi ta pagalo ai ha analyze ka ku ke o mo le ko hala ko analyze ko pe si e ha ai ha analyze pakai ke ngatai ko polo kalama dia totong ia mau tolu pa ko fai te dia ko analyze goi oi ai kau view ki puke atu me ko ita no ia kai tu wanga pe analyze kai o sange solvesta ngo me ko lavi ai ko ita analyze atu ki mo na ka ko tu na ka pa professor na analyze me ngai fetu ke ka ko e ofita hana hala ki malo e ku piki ai to
Pena ku admit at pe ki mui i ngai uhinga mahino kana kai ki loto ki pe lafi ki ai. Ka te tā whoki rewa ki ana lai so ko ni koe tonga tapulaki. Ko tonga tapulaki whoko toko tolu pe quantitative me ai. Te kai ke ulawe ko o si to o pe au ia toko taha, he kai ke kau ia tā noa mahi pe ia, he kai ke kau ia a eriesa Pa ko whakatulou ki matapureni ka pau mea mai ke Polokalamani. Ka koe mea ko uhinga au ki ai, ko whakaamange au ke komisona whaifiri. Ke iai ha taimi ku penisoni ai a eriesa pea oange mua ha ane whakawhare area. He koe tangatania kia te au ne mau e lau maari o mea koe politiki. E whiri pe ki toko whiha koe ni au pe koe ke toko whiri e whiri pea eriesa ia. Koe whiha nia e whiri o ku kai pe ka whiha na koe seo. Ue ka ua holo mui o ku kei whiri pea eriesa ia. Kaka neongo ia. Te tō tuke ta whaki. He koe uhi ko siatu he kai pe ke kau ia hanu whainga maari e ona. I takai ko ni mahino pe ke aha haola ia. Ko toko ua pe mahino e taimini ko ti bloka pea mo siausi. Koe ku sio koe aku matui o ku pehe ni i koe ke nau tui ke whiri whakasiasi, koe ke nau tui ke whiri whakafonua, ke nau tui ke koe kau ia i whakanawhala tai mahino o pito ia. O ku hanga e toko lahi o whakaanga i mea koe ia. Kai osi ange, o ku nau o ke kau taki lotu ngai, koe hako hai ki hai, koe o ke whahalotu pe koe o kore e nau whiri. Koe whainga whakauhinga ia e solvesta, o koe ke tu iau ki ai. O pe mai ia ke mea he koe ke kaua tahi a whiri hata. Pa koe ke kaua tahi a ka whiri whakasiasi mea kaua tahi na pe ia e whai whakau pure ngai sias koe ia pe te nau hanga entosi hata. Mea kaua tahi na koe ia lao ia ke ne hanga tau koe mea pe koe ia e pride. Sai. Koe tu koe ni koe ngotangatani na e osi i wharearea pe a siaos. Pea ko tipuloka koe ne maha koe ne temi ua ni koe ne temi tahape. Ua taha. E koe o se ne temi taha. I he whiri ko ni koe alu e ke temi. Koe temi pe te taha ke ui ke nou e ta Polokalama ko i koe ta taimi. O kou tui he kai ke lawai e siaosi a tipuloka. Koe ia koe ku whiri koe e ku timi ko tongatapulaki e kei mau pe e tipuloka. Taha ui tongatapua. Tongatapua koe whiri ene whihi au pito. E ngari e ngā ue he ni whakaukau koe whiri whakasiasi. Ko misisika koe toko tāwhukia he siaso sisurkaismu kau manone ngai au ki muni. Pa ko tui koe peset lahi o māmonga i he au loto koe ni te nau whiri a misisika. Koe au loto koe ni koe toko lahi kau e siriana mga mea te nau whiri i a ping. I a koia, I a ping fasi. Aia koe anga ia e ku sio ki he whiri koe ni. Sai. Kai ke puri ai tuunga kuia ia misika, o kai ke puri ai te mitaha a ping fasi. Koe o fu malohi au pito e campaign a misika, pea kei malohi au pito mo e campaign a fasi. Ka koe anga ini e ku timi, te kei oange pe a whainga marie ma a ping. O koutui he kai ke lava e misisika o piti a neongo i ngai be pa ko koe whamore more atu ki ni i koe te mou mea mai ki Polokalama te mou pe koe ni fo koe ta Polokalama tu koe ta mai politiki hama asi ke mea ku peata koe ku whiri ka ke te hau ai ke te rei e ku whiri koe whiri pe ni a aku ku whiri ko ia pe hange pe koe lau anai ka hala koe ni hala ia ka koe ku tui meanga e ku sio o ku ko tu ke le rei a pito pe ngau e a pingi he ko wi tongani lolo a feunga ku heni ke mui ai ka u whakafofonga moyanga e nau whakako whatongia. Taha wi tonga taptolu, kawaren. O ko ke tui pe he kai ke pe ko neongo e oho ai lau e toko lahi ke alwa ke fefine ko nau kai ke tui mantui o ko nofo i tonga taptolu. Neongo o kai ke whiri. Ko yanga ko e kusio o ku kei mama au pito pe a sovarenia. Neo me tamai mai si o mai kakai ni tamai ko sovarenia o pe mo pe i o me ai a lau ia au. O kai ko tano aku ia palparema pe tai palparema ta ko tano aku ia he firi. Ko si o adu ko ni e ke ma pe e sovareni a tonga taptolo. Pe a ko kepi ko ia
Mana tui ko figo na toko si. Na tanaki ko to kau fili ko e I he kau ata candidates. Na ke to lahi ana pe kau fili aso vale ni he kotoa o kau fili ko e. Pe ko tui ko foi natula pe ia neongo ko me ani ko ko e riri ma ahi na toko ua pe. O hange pe ko tolu. Ko e riri ma pe. Ko knockout pe ko ke te ha me ko matua ki ma o pito pe aiola. Tonga tapfa ko mateni foki eni me ai. Aia ko hingoa e tolu ko sio fu longa o pito nau asi mai. Aia ko mateni ko whakawhonga lolo tonga aia pe amo takau na candidate pe mo ia pe amo ispulu na taulahi ene huat humai. Pe ko sio kia isi engari kuanga he huat humai pa ko tui e ke huat pe hen kai ke ya whainga ko yanga pe nia e kusio. O ko whika ulaki au ki tonga tapu wha I e tauni I a takau. Aia ko yanga ia e kufiri o ko tui e lava e takau o knockout I a mateni. Ko rei pa mateni mahen ka ko mantui ko mena halai o na laisa ko e kupiki he maheni kai ke ai e mea ko na tui ki ai. O koutu ko fica faia koutu e lava e takau o knockout a mateni I he firikoni tuku ke ka pau to fa ta wa fa ilo ia hange ko ngai time ko tonga tapu nima o koutu o ku mahino to pe tonga tapu nima ke mau pe ek koutu so vesta ko yanga ia ku sio neongo ko to ta me nuku o ku asi hake ka ko tui ke ngau a eke mo me ko toa o ko tui e ke ma pe eke a tonga tapu nima tonga tapu ono o ku asia ke foki ai fefine kona ko ai fai ku fitu afe o ku tui pete na ki fi o pito motei a tolsi tei ka ko tui o ku ke hema pe ku e ku peni ke tiki pe I he fafofonga lolo tonga ke tu ma pe ko tonga tapu fitu ko taha eni ai whaianga whiri, longo ataha, pea moe tokolahi taha mahalo, pea oku atonga tapu fitu. E kiloloa ku kia nalaiso atonga tapu fitu Ko uhi, e tatau atonga tapu fitu kia te au, pea mo wawau taha ono. Ko uhi ko wawau taha ono, ko rei matu au, katonga tapu fitu, o ko ngā ue ki tonga tapu fitu, o ku iai mo ku kau ngā ue ai, o ku nau, pea moe kau whafofonga hange ko piveni, ko mutua ko ni ko ila mutu ka tuku koto ai ke tafaki ka fai pe ko analaisoa aia ko kusio I wike tolu hiri na tatala noa ai pe ana paneo na ka ke tahiki taua kana ku tui o ku ke lahi ange ai fainga mari ke winya piveni anga ko analaiso ia o mai ko ki he poni o ko peheni rewa anga e kusio. O ku kau mai foki mo mai rei. Pea mo e tako na ko mai whakai ku tama kona koe me sasi mamonga. Ai na mei, ko hai ke mau ke whakai ku tama koe. Matei talo, folau mo e tau. Ai? Matei talo, folau mo e tau. Koia. Sai. Ko mai rei. Pea mo folau mo e tau. O kuna hanga naua koe tokolahi ange ai whiri ki a naua, koe kaukovi ange ia ka piveni. Pea koe ne kaurerei ange ia ki a tau aho, pea mei. Koe hui tui koe hingoa ko tau aho ki malohi ene asi mai. Sai, koe hanga koe e kuwakai ki ai, koe tokolahi ange ai kau whiri ia mairei mo folau mo tau. He natula e kau whiri ko toa koe ia sengstar pea motina. Koe peseti lahi e kau whiri a naua e aluhifo ia ka tau aho. Ai ko matuke hanga nea ko analaiso. Pea neongo ia e ni ihi e tō me iai. Ka e tō iai pe mo ni ihi e tānaki atu ki ai. Koe tō e ni pe koe whekore aki o kwange koe lau koe ko malai foke ekonomika. Koe minus plus pe. E minus ki plus ki. Ai koe hanga koe kusio. O whatuta make apita tuunga kuia piveni he taimini.
o i kai koe uhi pe ko tau aho. Ka koe uhi ko mairei pe amo whalau mo tau. Aia koe konga lahi e ka kai koe tēnā mau koe to'o ia pe e to'o ia mea piveni. Advantage ai a tau aho ia. He e natula tu mau e whika tau aho o ka pau neongo kon toki hu, koe hu mai e ka kuiai foki ai tuu negativi ia ki he whiri a tau aho me e, he ki hingoa ko ia koe taha ki whewhine, ko whinau, e lute whinau. E malawa ke iai ai tawhako ia. Ka pau rewa te wau ke whakasiasi. Ka pau e mau e tau aho ai konga lahi o lawenga maarie, pe koe kotoa lawenga maarie, pe ane mau mo e konga lahi, pe koe kotoa o e mo i fo'ou he kunau i he whaianga Filipe. Pa ko tui rewa e iai whakailonga le rei, ai uhinga pe he ko analaiso. E tu umau e whika o tau aho ia mei he. Kai wahe e foi toko tolu ia koe, pia ke mantu ia nofo, o toe nofo haatei hope mo lute whinau ia. Aia ke si o rewa ke anga move holo koe aia koe anga ia e ku analaiso e natula pe aia koe advantage lelei taha i tonga tapu fitu e mau ia e tau aho toke taha tau aho kou he kohi e natula ke tu umau e kau whiri ia te ia pea mei tofoa taim tatau o kuiai pe ne ki kakai pe koe haha no toko lahi mei pea toko mololo hateio. Aia ka pau e pehe, e toi wahe kau tama koe ai inasi na e kamfota polo aki e piveni he whiri ko o si. Pa kou tui koe uhinga ia koe ai, kampeke koe anga e ku analaiso, pia koe kuola le vaeni, e aluhake rewa tau ahau ia ke te au o whika uluaki. Koe whika ua, e fihi pe mo ia. He koe uhi, o ku fu malohi au pito i teke ia, kai taim tatau, e malawa pe a teke ia kona ia mairei pe mo folau mo tao ke na aluhake pe na wa ia o whakalaka he ngo ua lo ua koe e malawa ka koe hui koe anga e sio ke possibility koe ke wini me tonga tap fitu o ko wange e pesed lahi ma toke tata o aho kovi i he uhinga koe o analaiso o te ukito wai ka ke o mai pe ha o viu ko hui lahi whamatalaka ke o mai pe ha o viu o pai ke ka no ko ne ko ke host e tapolo kalama ke whawhe paki anga e ku analaiso ka ku tuku he ko hui ko wahenga Filipenia o ku fihi koi ko pehe ke ta hoko tu pe stare ki ke talere ipe ke ose ta u ke ta o ke mui ke ta fitu ko nga pe o ke si o falo fu pe ai ke na tu ke ba fe mo mau ta foi tisa ni ki ai ko fika valu tonga tapu valu o ko ke tu pe e ku firi ia taione neongo ku haua e tamakona mi ameka pe ai mo ka tama ku malo he na teke ka ko ku tui mo fama popo o koutu e kei winpe e taione a tonga tapu walu. Tonga tapu hiwa, ange tamai tahine, ai lahi koe nai kau aki ai pau. Kai ke peisi e tāno a kuia anga ai campaigni e ngai whainga maari e koho e ngai kolo. Ko tonga ni a sovesta whakaori o pito ia. Ko i o ia ke toko lahi ko i kai, pa koe ke nau mau ngai na toe nau iomo i kai. Ko ke ange kau palangi ko i o i kai ko i kai. O whainga tau pito ke tau analaiso pe hei e tau tole kau tonga he mari mai pe to tonga ke te whiri au ia koe pe aru ia whiri no take o he kai peisi au ia toko lahi o whakauo o ku peisi e tala noa aku ia he anga e kusio ke movement koe ai whainga analaiso o ko atu aia ke tu mau pe tonga tapu hiwa ke tu mau pe ia tau mo ua o ko tui e ke whiri pe he kai ngā ia ai tō tāko ni tonga tapu hongo fulu o koutui e kei o ku whakawhekiki mai a mama a whakaosi koutui o ke ilo pe koi i Nusilana whakaosi o whialwake ai hen ka koutui ko mea maari ka koutui e kei mao pe lan mata ko ku mate mona whakaosi
kai ke ko wako he ta analyze ko ai lo pe ku hala kai ai pe ka pai hala pe ku analyze ku ya kana ku ai ko me ko tui ke ai ka kai ko hi ko tau hi wa ko ka nga me mo ya pu ai ko tui o ko ke ka wai pe malama ke knock out ya Alan Mata ka ko ne tu te vini o ko ke Alan Mata ko e watata o ko tui I he filika e watata o ko wai fo ke tama kona na mi Amerika ko ke tui ya fa mari pe ko tama lolo tonga fo ki na Daniela Daniela Fusmalo Daniela Fusmalo fo mo lave mau tu ke tama ko o ko tui I he tauni e ke mau pe Daniela Fusmalo ai neongo ne ko ke te au ya mo ku wei faka o kai fu sai ya style ai tama ko ya kai ka ko anga ye kwa na laiso tene ke mau pe pe ka pau e knockout e lave mau malo ka ko anga ya e ku ai ko tonga tap ko e wa ta ya hapai ta haua o ko ke tui e tu mau pe mo are neongo e whakapatu mai ka tama ko e ka ko mo are ia ko os novoloto a mo are loto to ko lahi ia pai pa ko tui pe ia e ke hu mai pe mo are tonga tap ko hapai ta tolu vosa ko agrispe malo hene asia ke ka ko tui ke wange pe ia ko ka fu professionale neongo ne tuki la lahi ka ko toki asia ke ke mio pe vosa ia o knockout agris ko tui solo ke loto pe a vosa I he hapai ta tolu ta wi ta fa o ko tui ke tu ma pe fa vonga lo tonga a otunuku ko tan foko ni ku puri au pito ke na fu asi fe mai lo tonga tau ge hanau lea mo ha ka ko tui ke he usaiang pe ai fili he tama falongolong ka ku loto ha tama longa I loto pa to ku tu fatu puitai ai ko bava tahanima malo fo ke teke mai o paigana paia Tomfa ko tika ia ne ngai fotutu o mai ka ko tu ka pawe au te sa mi heni kia te au ko hanga he kai nga lot sia stonga o si iri e motu akitua ka kia te au o ko tui o ku ke tonunga pe sa mi ko fili fasia sia e ke na to hik na to ka ko ke tui pe e si ofa pe sia stonga he motu akoni o na ke filipe ne ngoi fakanga e fili fasia si ka ko anga e viu ai ko vava tanim e ke ta ha ta ono ko me ai ta ko te ai ma moeni ala vlam pe mo William Waske ko mo tama ko ni ko ena fili ko me tata wen ko hoko pare ma ko I tonga tap fitu ko na to ko wa ko ni o kia u kalava I lavu o ko hai ko ngala he ke lahi ang pe ai ko historia ia ore matua o ku nau ke to lahi ang pe nau fili are matua kia Waske fatonton mai tano amu yang kapau hala ko ta upe ku close ia e ke ko ya e lavu pe ko hato e tahake ko knockout ia o William Waske ko lahi ang ko e kepi ko o e kau voters ke fili ia nawa ko lahi ang ai kepi ko faingata ang ka lavu ke ne knockout apila pia kapau e lava e lavu I ngahi project o famatala me ha beto uhinga o close ke pia ka fai yang e ko ne lava o ne to ai fika uloaki me lama ko ne osi ai ganga ia e ko ange ko tanoa so vesta o ke uhinga tanoa ke popo ki aviami pete ko analyze o pe aku ia eni o peisi he ena whakahoko he anga o move ai pate ko ia teke pate I he kainga wawa taha ono ko konga lahi o wawa taha ono mei uta te nau ngari e ma upe ia e lavu ngari e pehe pe hape uinga
Koe whika lai taha pena a rei mātua. Koe ka close e lawa e kepi ko ia, tene lava o knockout ia pila. Pea ka kaike ne lava close e kepi ko ia, e kei wini pea pila. Kaike, i hene tu e taimini, tena tu pe hepe, te tau ilo e aho whiri, aho toa pule lulu, pe oku lava e lavu o close e kepi ko ia. Kone tu e taimini, e whaingata ke talatu, koe ki lava tala pe lava e lavu o close e kepi ko ia me rei mātua pe kai. Okay. If he can, he win. If he can't, he lose. Simple. Koe anga ia iku e sini. Kane lava close e kepi ke he mo rei mātua, e win e lavu. Paka kai ke lava e lavu o close e kepi ko ia, e ke win pe pila. Tahao no ia, tafitu. O kuki fōu kau e hingoa koe ni ko Paula kohinoa ka koutui pe koe matapure koe ni ko hiko ilo peu ia Paula me Nusila. Me apango pe koe hui ka pau o tokolahi e sias mamonga i niua pe amoe kau mamonga ko ia kau mamonga niua ko ia nofo i tonga tapuni i tonga ni koutui kake o ko wange au a niua ki he hingoa ko ia Paula ko hinoa. Ko anga ia e tuu ko ia e ku timi, pa ko tui mana ke hiki fo pe e ku timi, ka ko anga e ku timi, pa ki umao ke u timi kona na ki tānoa ke ai, pe ku mau whetaulaki i loto ai, pe o ku hange ko whalau ko api veni, u gaha manga whaa, mau whetaulaki ai, pe ku mau taktahalere mama kulokula pe. Malo se sovesta. Mahalo apito estareki ko tui o ku mahoinga apito ai timi ko ni kuia mai ko mana foki estareki ke fa afili timi ko oloplek ko fa ko olopleki o se te tau malo ka hawa tau ki tama fo o e ua ka ala ko toko tolu tau fia ka au ia toko fa ka ui he ka tama fo o toko lahi he lo tong ko tau ko tua ko iti sema e nove mako fa toko lahi leva ka hufo o mahau alu fuka futoko no ia pe fia. Ka lotonga ko tau ia ka hao tau ki tama fo o aloha ke o pleki toko u. Ko soi ko te mi hao hake toko tolu. Aia ko tonga tapu fa, vem takau, tonga tapu fitu, toke ta tau aho kovi, pia mo niwa taha fitu, Paula ko hinoa. Aia ko toko tolu eni o kulava ke hao hake ho timi, ki he timi ko ni ke to apre lulu, paka toenga ka to areva, koe kau whafofonga pe ia lolotonga. Aia tau pe he, koe toko taha wha ia kau whafofonga, a kuku mai ho timi te nau te whoki mai pena toki whare area, koe toko tolu pe ai, e hanga he kaka o whetonga. Ka koutui e staleki ko ne tuu ia, ai ta timi, koutui ku mau e ta timi ki ai, ka koutui ko anga ia e tuu he tai nimi, kai ke tato e ala ke timi, ko ngā te tato ki whoki mai he e to apre lulu. O ngā i he whiawhika e to apre lulu, pa fua kua si lava e ngahi kakai koe ni ko o mau mai koe uola, pe te tui e te gai ki whai taimi ai he whiawhi to apre lulu po uri, laine ki he fitu po e whiha, e te utoki fitu taki atu ke ta whoki mai o wakai e ngahi ola, mo ta toki sio holo ke timi kato koe ni ko o mai, ko si o mai timi ko ia ai palofesa, Palofesa Sesi Olaftani, o mai pe mo timi ia ai komiti pulelelei, na ai mau polokalama mana tolu, na ui mo na timi, pe ko koe ni kuke o mai ho timi, ai ko timi ni ho no tolu, pe ko toko wha, ko timi ni wha ko osma e te au, ngalo e te au timi ho no wha, ka ko ngata tok sio pe kia he to apre lulu, tariki, ka kua hame o ke te whaosa ki ta programa, ka ta toki whoki mai he to apre lulu. Koe taha e koe mea e ua ko whilawe ke. Ulo aki, ko pehe, ko nofo peo whakakaukau Solvesta, pau pehe. Ka pau na e hanga e si atou tai. O ai he foi mahina e tolu koe pea whai e whiri. Ke ai anau whanki kos no, ke hua he kuseo koe he mea, ko te whanongo hake he campaign ai tama. Ko whakahange ko hiwa whakahoko o wha, he koe te o manaka whanongo re tio, ka koe kuki telefoni ko whanongo, pau pehe pe koe haku toku mahino kau, koe kau campaign, ko pari e ia koe ka whatonga kau campaign e tauni, nau me ia wheko toa whakafolofola,
Pau pe ka pau e ai se atou tai hanau ki. Ko fu ka matai tohi to la ia e foaki se atou tai. Ma ai ka ke be ni kon go he mea. Ka ke pango pe foki tau ilo pe mea ko to mei. Ko ne ko fatai pe fo ko ne ha pe ko o pe ko ne osia to mei ko ya. Pa tau tari ai ke to mei ko. Ka ko ku ia o ko mari e ia he ta un. O ku tama e foi himi ko ki foi himi lai ta no nga u aki tamatonga tu o nga u e ko loa ke whakamonu pa ko he ko tama ate tama ko lai ta ke ko fili tai mili e ko to hanga ko e ka tama me se asio si sukalai si ka manu ne nga aki muni ma ka u wesirian pa to ki to holo to ai o ko sang ko e nau campaign ko nau himi wesiriana ko to pe ka ko hinga ka pau de nau hui sa to tai masi ko kau fare area le lei moni te nang matai tohi tapa kai ko anga ia ku fanongo ko ki anga ko me no fa o se ki ko ku hanga fo ke ni o fakanga ai ko ke hange wa hatimi ai ke fili pare mia ai akwa ai ka no pere que até ia e solvesta ko fehui pe kanau ka hu o campaign ki he paremia una mau lao he ko me ko to ko fare ko na ko fare lao pe ka pau o kuio pe tuku pe ka pau ko ja lao mau o ku fere va na to tonu ko tangata I fonua ko me ke he ne no pere ko me ke he ne ha mo ya ka ke te au ko no pe au lao tanga ita fa polo kalama o ko alma pe ke lao ko fare o lao pe ko faka ilo e hopo ake lao ko ku sio atu ka ku pe na to tonu na tolu o ko na to tonu ke na campaign ke la kanga paremia ko ha no ina he na fa fonga fare area pe a ku ka ya halao ke ne ta ofiki na tolu ko he ko ta pa pare mai e ta ngahi mea ko tawanga whakatonga e ngau ke tauongo emotion pea kulahi to ke ngai ahoni ko ngau e ongo te ala tu pe kutangi mahata ta ko tangi ko fekai au te si tangi atu pe mi atu pe mokita te alo atu ko ita ta ko ita me te kawai pe ita pakata atu ku kata ta ko ne kata na ia na I fimarisuana ia pate atu pe ko emotion ko ia ko tawanga whakatonga aya ko anga gusio so festa o kuia e to tonu whakakonistu tone ia ai kau no pere ke nau campaign ke foi tu unga tuku kehe ka pau o tai whakalao ka ku whakalao go ahead he te nau te tauiku o discriminate ki nau tolu I he uhinga o kai whakalao ia ko ia ko pe au ia ngai wai nau to tonu ke nau fili he ko mea ke he nau no pere ko tunga ia nga tau tu whaholo ka wai pe me nau to tonu ke nau I he lakanga ko tau nau ata pe ki ai kone ka pau pe tai whakalao me tai whakonistu tone pe ke ki popo ia ka pau whakalao whakonistu tone pe ange nau fili pa ka pa te nau to hoko ko pare mia ka anoko ta ka pa o sange ke pare mia pe ai ke tika atu se ke no Kaje, ko e anga pia e ku wakai atu ki ta wako ya heilo, pe ko ha wakai au ta frasia malo. Ke malo pito stare ko si o foke ta fa ki ko ni ka no pere. I he fili ko o si na e fekau I na tolu ke na fofisi. Me he pure anga ko ni pare mia malolo, poko ha ka na fofisi me ai na mo reva ai falala ai voti ai fika. Ai te nau whakawhisile na tolo alu pana nau hau katoa na tolo o whiri ma ai pare mia koe nia eke. Ai kou ti mahalo koe fwoi whiri koe ne kunau whai, o kunau o mai na tau fwoi solusini, keke nau te o nau tolo o ato piki ka whahinga pā, ka tapehe ka pā ata fwoi kulupu, ka whafufonga ka kai toko nima, e nau te o nau tau whakaongongo ki haki ka whafufonga ke nau whauhapure anga. Ko ia pe e mapaki mai ke kau no pere, te mo hau mo tolo whakaongongo mai te mau taki mau tolu ka koe ka ke hau ko whakaongongo mai he kunga he te nau toko si I whoki nau to. Pa upe whoki stare ke pure anga ke toko taha wha, paka pae tu ha toko fitu pe toko hiba kau no pere,
nau fe mau bena te toko nima. Ka koe tau whaanga maheni whoki na tau hauai, ka mapake atu peha ki whai toko nima e ka whawhonga kakai, na ona tolo area i te paremia pe mi he kakai, ka moha o mo tolo toko ni paremia, pe te moha o minista mo toko tolo, pe toko wha. Ka koe tu ni he whakau atu o ku make he kau no pre statement, ka pau te ka pahe ka ke moulawa o whao e pure angai a mo tolo pe toko ta fitu, ka mo ka whakakau ke mo hao ke kau no pere, te mau taki mau tolu, ka mo hao mo tolu o whango. Kuno o so mai whena tēnau kau. Fair enough. Ka kutui koe hange koe lau koe manatui mea mo tolu i Nusilana, koe kau kingmaker. Ai kau tama, ai small party. He kuosange mea tēnau kingmaker nau. Pea e whakaongongo mai rewa ka tama lalahi, kia nau tolu, kai oange hanau mea. Koe ai koe ke te whakauhinga mea koe ke tuipe. Ka kia te au kou nofo pea me whakaukau koe ni. Ke oa na discriminate e whakaukau koe uhi koe kau nōpere ki nau tōru mo ia. Ikai, neonga koe nōpere ka koe kei tangatai whonua tonga ia. Pea o kui loto pe he konistu tone. O koe pe me nau to tonu ana toke whai pe. Ke nau entai tolo ki he. Ka ke no te taimi, ka koe uhi koe ku sia toa koe ke ta whako ia, o kui kai ke ukau au ia, i he paloparema pe te nau hū mai o hoko koe taki. He kono, ki nau stisaini pe, ai mea fo o ia e so vesta. Koe fu toko taha fitu koe na. Koe ne osi ia, nai tisaini ke nau tuu whakataha. O pure anga pe kakai he taimi kotoa pe. Ka koe paloparema pe anau tolu, ke nau whina e whakataha pe ko hape nau uhinga ka ku. Tama he ni ihi ana e kai ke ikai. He kai ke malo hia ke toko hiwa he toko taha fitu. Ka koe no inga fuki kai ke ufata. Ko ia ai he kai ke tau te tukua ki tau te kau no pere he ko outnumber pe he kakai ia ai kau no pere. Pakai koe ke tau te ke na tau kitua ke te ke kitua ka hana na hua whare area na wata pe ke. Kai ke malo au pito e solvesa ko ia nga pia ai sio. Tau atai na pe ke whakahaia nga e tau tui. Pea koe taha ia mea whakawhiawhia e whanua tau iai, tau ataina ke whakahoko mea tau tui. Kei pa koe anga ne tui, o kai ke usio tau ia ka uhinga. O tuku kehe, ka tutune tu ihe koe ni kakai. Ke nau kau, peta kau, o isiu kehe ia. Ka koho nau tuunga koe tatai whanua tonga ki nau tolu. Nau atana toki ai pa kupopoa kau, nau kau. Pa kau nau wini. Paka ku kai ke na wini malolo tu os. Mari la hia pito starek pe ko tui te tangata e ta proclama he honi ko tui ku mau inga pito ngai ka venga ko ta o mai tato te fito ke timi ko ni ko ke hanga o mai ta fononga mo to hi pio o hanga ka lau ga me pine ke turi ki ko taritari ai manga timi ko o mai ta to ki sio ke he to aprelulu he ta foki hata foki ma he to aprelulu o sio ko ha loto kakai ngai wahenga ko hai te nau omi ki whare area e wafe wanima ki he wafe wahiwa o fatu starek mo e whamaloa te mao e whainga maari e koni i ahoi tata tok sio he whainga maari he toa pure lulu Malo pito Sylvester mo pouria koi whamaloa te kainga i he lava koe ke mo kau mai pe mo e polokalama ko ia mamahi South Pacific Lounge ma hia ni foki mo starek tupo ke whahoko te polokalama ko ia ka ki whamaloa te kati mo dolo ho mo kau mai i henga ka venga ko malawa talanoa ki ai mahu inga ko ia o e ngā ue kwhai e he South Pacific Lounge e tokoni ko tau pia kuna whai ki he Vipon Media no sponsor o i kai ki he polokalama pe ni ihika ko e tauen e tolo pe ki alu ki he wha e nau hanga o ke whapa anga ko ia e ngahi polokalama lahi tau whahoko pe ku tātai dahe mao e whainga maari pe mo e whaifekau Sarek Tupo pe mi South Pacific Lounge ke ma talanoa ki ai mo hua i beha whanki analyse o whakapolitikare ai whaifekau i he whiawhini ka guatu e whamalo mo mena duko e ngahi timi koni ko o mai whataha mo timi e whaifekau kono o mai pe ko e anga e nau wakai hange nau talani nei ko e timi e palofesa ko e timi e klupu koe ko e timi e ni ihi kulawa whaifatalanoa ki ai ka ko hai e i wharearea i he aho toa pure lulu e lava hano hingoa o ku whawhalala i te koe o ku ke whiri i he toa pure lulu me he ngahi wahenga takitaha o ku ke iai. Ko iai
O whapete mo maha po ulele he poni, wha malo atu ki South Pacific Loans, noa walungeau, walu walu, hiva walu walu walu, ka mo po ulia.